Molweni ake nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu inkulu indaba sila esikuthola khona ke izinto ke ezenzeka ezweni sakhile. Bafowethu inkulu indaba ke lapha nawe ngani zakuthi emva kwesikhathi eside ke ungizwe mchunu eyibiza ngopresident wamabhinca ngokungekho emthethweni ugcineni ke ngokusemthethweni ke namhlanje ke isikhundla egcotshwa ke isilo ke umisuzulu ke lapha nawe ngani zakuthi emgcoba ukuthi ke usezoba ngumongameli ke wamabhinca ngokusemthethweni ke lapha nawe ngani zakuthi ujabulise ke kwengane encane ke lapha lensizwe ikhuluma nabezindaba ukuthi ke izilithole leli thuba ekade ilifisa ke lapha nawe ngani zakuthi mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalo ludaba ke esikuthulela lona ke namhlanje. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizuvo lwakho. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ugcine usubscribe kunze nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ama notification masiposta ivideo entsha siyi-channel. Siyabonga.